Darko Birjukov, danes prijateljska tekma tukaj v Trbovljah, na koncu poraz v zadnji minuti z 0-1. Verjetno s predstavo niste najbolj zadovoljni. Ma sigurno, jaz bi vas ispravil, to nije prijateljska tekma, to je pripravljalna tekma i sve kar smo naredili do zdaj, bom rekao, u dosedanjem tijeku priprav, kar je bilo puno pozitivnih stvari, ovo danas je nedopustno. Sigurno moj prijedlog bo da se bojo igralci kaznovali i bom stao za tem, jer ovo kar se je danas zgodilo, to je to igranje sa ugledom kluba, da ne govorim o tem, kad sam vam zdaj rekao da je to pripravljalna tekma, da se mi pripravljamo za prvenstvo i sigurno svi tisti igralci ki su moguće se izjemo menega pa dva, sigurno zaslužuje sve kritike i ne budite prepričani da bojo kaznovani ali pa tako, ali pa drugače. Sicer ste ta teden preživeli v domačem okolju, vreme vam je šlo na roko, kako ste se pripravljali? Pa dobro, vreme nam je šlo na roko, ampak je ogromno bolanih, ne vem, vlada neki virus, vlada neka gripa, tako da mi smo naredili to kar smo se planirali, ampak moram reći da sam danas res dejansko negativno presenečen nad igralcima, većinom igralca, veliko većinom igralca i še enkrat pravim, to je prije svega su sami sebe kaznovali. Prije svega su sami sebe kaznovali i tu popušćanja ni. Tu za tem bom stao i to bo moralo tako biti. Zdaj, jutri greste v Novigrad še za ta zadnji del priprav, kjer boste popravili te nijanse. Kaj bo na tapeti? Pa na peti boju igravanje taktičke zadeve, planirane že tri tekme, da probamo čim se boljše pripraviti za nadaljevanje prvenstva i jaz upam da ne bo ta tekma pustila posljedic. Kar se tiče, bom rekao, njihove psihe, igrači psihe, ampak v svakom primeru še enkrat ponavljam, za to kar su danas naredili i za to da su promašili, ne vem, 100% priložnosti, za to nije opravičila. To je jednostavno, profesionalci su žive od tega i kako znaju uživati u dobre igri i u nagradi, tako bojo znali živjeti tudi sa kaznom. Super, najlepša hvala.